Salamu alaikum watukufu. Mdungoni ngayo hangayo mzima hamzima. Saruhe mjie rijojo handisa mananga mina mnaretar na leo fumbili wanduanzo preparo watoto wendo liko lima udo wana na izadu ngavo. Awo karina uhomo hakuban. Shanga mjosta hamilimba mitinti. Mitinti ndondondro. Abahandu wanjao haraka. Chilana do salimu mzima na joliwa za wasaya. Shando kaya ngarjo usana ke washashi wa taarifa longar singojo bala madanzi maba. Ili wandu pia washinde waelewe izo na zona bebanu leo nganzo rohon sidivu. Kaya ngarjo ozembabi leo rambe mahabari kao kamemu yo ya sentima kibinadamu ngego sina homo haku. Ganweshoze salamu za nyonsi pia watukufu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Kwezi watukufu maislamu wa Komor. Wajihunda wo honda nwe Komor makatika wo sitsawani nje harmaza nyido zinu anu wajundonda nwe Komor. Watukufika wo ndo matsawamni dunge makatianu no wajo janido andunge baadaban. O harmaze platformo zinuzonsi pia ujilia habari za Komori no ana maonsi pia kao warenge miadi wa partage direct yangu yinu. Handaninga mumtosoni hezento saza kisilamu ni mwambieni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu maisilamu. Yotika wanida honji ya harumali rahamada zinu shaika wajibu. Na utsaso amaha wanada kike kauti wenjeza harumere tarika udo nafanya au katika nziani. Uhujana mupati ya zombo sawia. Mwambienu katika namada na zitayarisha mbesenga sina mfumo banu henu wakata mto repuse. Zemada hizo hasababu de mada masulu yinu ya husiana netangabu ihundrao ye famia fanu na haswata mzazahe no wanduhu zekaungo na mungu wa yao. Iswala linunga litao wino ngarijwao kaya gyoka waida endehe namna yinu haukaya linsi suala ja suala. Haukaya zenongo zinu zinsinongwe kao wanadamu kao watushe hahizo. Nanda wanuramba ondele janvila mbaba lukuman a l'occurrence ya wana hahe mahusus ikao zanongo zinungu anzo wazi bambe wajito wezo harumwa katika wondo wenyizo abonga mjoka zo sinongo joka ulala hawangu na hunu famie tsorendwa nai jumeza fanyishiha yabwe wajibu alama dalinu mtishangaye ekanga mliona ngomba wakati harumwa zenyido zinu haukali nsisu ala lotso babara. Ebenge abo kwezi. Holi honde zalawa na rangu. Mpangwa ma fanu mawona wabitiwa. Hateje honde leo yinu. Ngamona ukala vima zenongo wizozo diserenga mpleri harume mabango yanu haurongowa. Karijajari jibu. Haukaba hawanduo jibu. Shari jarambe. Mimi binafsi tijanabe. Shanja janjibu tijanabe. Tijanabe izo wakomori wajua harumweza ambishiha. Wazelewa watso wana atiti ankli ya zovea. Tijanabe zato ambabala. Hamarisiza. Hamipango ya pangwa izamba zamba izato ambazi tambwa. Iliru warejeze bali. Shanja janjibu mnu. Wanama watukufu wa Komori. Handaninga manzo mjuoka ya ebidwe manamsho hatu mafani ya riswamihi au kazi nupia fanya mungu yetimru ya done haharma mabangwe hamade heli ya zamba yetimru wa Facebook kojo hamba ndongo za dunga abo
izo sinongo zai kajaparo ka Facebook kajaparo hata zinongo zingi zijirio hazamba wayo kaya zinandongo yambi wao yazishi yao no wazionao harumazerezo shangu jori swami haukaya obahanu ya lionga sinatwa okangurelewa haukaka jahazalwa honze shawi imri azalwa mjini kelke soit niveau yahe ya maarifa shange na idini hoitswani hazirongo wa makalma ya yatowabala yarelea yebenge yabo kwezi ikangu ono wana umaha ya mandasi na wandu ajina joba nuerongwa hele swala linu ngebido yake makini ya eleo kaba nukarisi ujara ambere hunde beza ukasi sidwalo na zepaji wanzo wadonda mapesa shangara nzori benulio wako mori wadojo aze kwedi haukayabu wakomore shaua ya diktaturi nuifubiao mfumbaroni itojwa henda juma izo wafanyao za jokanzirwa na zinu no kaziti nyangu dabo ya nkangara mbao haukangara nzori mweleze nukaya huwa diktaturi harumansi ndekale jingali heyao kabati sula hanku iwanoleo hamade mruto kaulu hawana na kalima lijua nzolende ibenge abo kwezi handanido humtsaso amaha naneze fami haukaba nukaritsurenga mafanu rudo mzungu usar mwe mabango yanu shangara rengozi tendo zanzozi fanyiwa wanadamu rizibenue ilo wenji wazijue heni mdu arengeze hadhari wazirendao wajuo helo wanadamu ba waonao ikawe nadi wanrula anihum duniani kabla ya akhira yabo haina namna yonsi pia yaho wanadamu wahima haurenda nai rango wazisedi yao kujwambo wazirendao waongo na zelana za Mwenyezi Mungu no wanadamu ranguhum duniani atarjera sulikiama haizo kwezi watukufu mono harumwe mabango yanu rangundo siku ajuzi ngabala wao namna ya makalma na mipango ya barnamaji za video ya tolwabanu ya husiana na mafanu na hari mtangazaji emana mohangu juu njai amin hata haba haini rijari mwelezenu kaya handani ranzari nakinishe mwanamsho hatu mafanu rimambi yokari mwelewa nusu ya hatu nando wenji relewa situation ya kawanshila relewa emana ya rongo namna yila rijua nezo ya ambiwa naneza mbeha riwono wenji wa hatu waishi ya dingoni yezala wana neza koroho ni hama fanu baada yabo handa nido humakini sharmambio kaya yatijite hamu yatijite huzuni nane ni mrundaye yatsumwelewa na sane ya mwelewe haukanga mjoka umweleza ni banu watinobuwa viprive ya hahi haukaka rijaja wakati shanga nzo sonsi pia haukamjoko odolongo wa metafori banu nganzoni mruwele wambabi makalima ya kinyume ya dosa na iliwezo njoko mbabani leo ya juwe ukaya banunga sari ma situation zero bakomori mahususu ngarenga mfano hamadele suala la mafanulini kaolinsu ala zero kaonga bandika watahabangwa lirengoki bezi na wajoba nuwefanya namna ya hujaweshe wajibiwe hauwarenga uhama valanga wanadamu ikawa wajaba nuwadu hamba ndongo banku atina zohamba no kabati ndongo nziro ama yekaye wa huboshelea wonde uremo ilo suala zero shoti hidwa shangara nzori mwambienu kaya kabati mwanadamu harumasi wandulangali yao ze video zatu zinurongwao bana ya joka haruma namna ya tujo deprime ya tujoka haruma msiba mziro ngabo hata watu jojoka ne suibrane imani hamande heli mafanu ya loni yolaleo haukaya izo mafanu ya subise yobo akomori oabidiwa wanile mafanu ondo ema waremo mafanu ndunafehemu bakomori mjuwe ndokaya banu mafano yimru mwenza wenyi naonge na oba lona mo ishoshinga zijani mdongole yao haukari mwabiani banu kamafanu oyi woyimbabaha yembaba mzima yena mufti mjombaha hendo yulo dhamana waheje ishi isufe jadi salima zahanima latije haukaya mafano hapu hamijimili hapu hasalimani yetsandaya hapu hazahani latije
basemru ya bidiazi yefania tulaya yohamba sedil mufti akbar yena isufa jihadi wanuo yuo imana jokange na wenyi nonge na walo namu haketwa mayamkana mokaisa yebengabo zoranzori mwelezeni nyimtso shindwe lewa hata haba hayinu ya situation ile mo mafani na ilardi ngwambe shinga zijokaba nuko eleka mru afano wazamru utitsamo sihufabu akomoto haukazo kazi jaujire hali inu tena bengengara nzori mweleze nukaya na msane mwelewe oba hanu mafani ya wasulishiwa neze nongo zinuziliwe heli zimwendele yao haukayo wakaubidi wahimelewo wawanile mafanu waondo wahimaleo mafanu ya rendo ndushitso hindu ye manara la hitso yotinongo ilo nyangu bakomori wakati wajoka hanzo juhende watsahe mjomba haho hau watsahe mbaba haho umambe zura onde bala ende ya pangeshon de urungwa ya mzade ulamgu na mbe subra bangala hakika zenongo ya subise yo kaziti nyangu na mizenongo na mbobanu itinako doamba hata nebeno amishinzi minji haukaya owalosa limanietsanraya ngoma zuhuda wahevi ya mafanu otsinda asirito umjua noti zinraja ukangaborala wa mjimzima ngaborala wa bavuzima shangabo nyumnishi yao mtsohu mjua shabano itimru ya joka banwenge marenti witimru nga monawe heli yaka urongwa ile hele dini ya helo zifubani ne imani ne subra ne namna yaka ujibwe masuala yala ilanga nzomruele wanrongoza hule do yeleweze ngo mafanu yaka ujibu nono shaye kaja kahelewezo yakahambiwa shabala wowo watsenda warengele sembe ya waja wajirungu haukaya hajue namna yaka ujibu shelenga nzo wataalam wa tafsiri zenongo yakahambaba shanga maliso homandu nimwambieni haukaza mbazinji zenongo za mafanu zila sisi rizijua rahaye video yila yejafanyiwa shanga boratsuka hanzari tendeye zendongori zambezi tijomtaharu mashakara ngoma la yakaya shabanu sisi ngaranzora mbiye lukumani no wanraho kaya rimambiani mbabaha nwatsoka harma avion hawani rero ale fotolahi rae jasabonsi ali rengandu yabona mjoka bale haka harma risk parce que joka holilo arma avion hawani hula haukeyare ngale foto ya lisisa ulamri akaena nyarma avion yaboka msina bopulia rango wakati mafanu ya waswili ho gendarmerie ya moron ikawa lukumani wae bakomori nde yampara mafanu wae lukumani de yapara mafanu ya msisa ho gendarmerie mafanu ya kaja kaujwa zendo za mhunda ukama mafanu hakane mrumahe hafungwa hakana shime jwahe mwana mshwa mrumahe hafungwa njoka ye mwana hahe wa mahakume haka ufungulwa nyumeni mafanu hakana mwana mahe haka yafungwa pendant 2 jours hakana mwana mumjini wamba Asadi hafungwa ikao haka ufungulwa jana bade mrumahe ne mwana mshwahe wafungulwa juzi mrumahe ne mwana mshwahe kao wakausibise problemu za tsuka nyangu haukaya ye mrume wa mafanu d'après information raziparisa ho gendarmerie wiho haka haruma torturi za tsuka nyangu kajaka uremwa shana mnoba hanu wakaulaziwa no mahala wakahenda ishosha usonesha dingo neze buta iza majiwani kwa wakaudoka za shehitwa izo pia alkauzie shinwandu wakawabirilia weni kwemba hinduwe wanika na ongo uona nyabo bolukumani lukumani hupara mafani humsiso gendarmerie rinikwe information hata mimi tipara wana matsambanga bondongozi jirioza mafanu shakaritsu zambanga mnazitu nderangu riwaswili geri jeri zamba rumazerezo sha ngabo zijoka ujira ukamafanu ngo gendarmerie makatiana humtashumbani bolukumani wewe wawe na banazi sikitisha bakomori la ilaha illallah muhammadur rasulullah hewe urenda na itsi hindu bolukumani nywandu mwandoze ngozinu mafanu haba haremwa na shaba hosa ho gendarmerie ya interview ya mafanu na nono vala mafanu akana mwana mtiti ya mbalo so gendarmerie haukama mafanu ngeno ulezi wa hai zinsinongozilo nyangu fanu ola de mwana mhuwa mafanu yakaubirila mzaza hahe no mrandrazi na shawiri na umtsashambe nduwale yenu wana shawahe onsi pia tina uwaza fami
sina hamba ndongo fulani shao walo salimani ngo ajuao mafanu no lezi ne helaliyo mafanu bo ya parwa he hararalo niyo na bo yalo ne mrume yako gendarmerie raira shimejua he manamshe harwaye manemtita kaza shaba bwa komori hasi hibo dukumani yampara kani mwambioni mzijue nro yeye bo yaone haye njahula ne mwana ye mrwa sare raira message ukamafanu tswa bale mwana ho jahunu baba neza zidindi wanduwa mdungu paza pa mono bo yarengwa ni lukumani atilo shumbani yenda mwe hanso birwa he aka umenteroje ya mwambiezo ajoja yambe haruma nono yeye lukumani wanduwa mono hatoa wanduwa hili do wa escorte mafanu hapara nono waye hamamba nono ajo gendarmerie ngamanzon rectifio anama wabewa zila nono mana kabeza jambe landele gari la hezlandi zo ajojo ujibu zila kweli landele gari la nono lukumani hakonduzan raili wabala mafanu rangwe sanono ya njo gendarmerie abala le gari la helila hatabo gari juwa nono hanjo gari niena nono ye mwana wa mafanu mtiti hakaho gendarmerie wakati ula bala mafanu abale mwana mbala shehi pa ujabala hambala jingamba shabat shindini hamba haro jahula zanongozla jazamba mafanu hambezo ajoja hamba mwishi yanga siwenji banunga ramboze nongozi no mwishia haedikte wa yambe Jibrilu ya vumba Abdala rahane jaja na ajibuizo mafanu ya warema watuelewa tikanzani wa Komori mwelewe situation ya mru ulona wanawatimizi naya yalona woda honia wahansi za wandu mjuao kaya o wandu za mafanu waongwa we sirikali pia yabo mafanu katina botalia haukajo hadza hanmatije o haisufe jihadi kana humbulanji na wondo mjombahe wa kweli hajota wayendo hamufuti yende yake ensi mufuti kana humrenga o wandu wa salimani wa traumatize wa wansi pianga mwenawe zijirio yabata mriendozi abo wandu wakaushukuru wa mbirilio wano watiti wa wandu marenda zema watoko kansabu angalebo ya parahe dharura na lukumani shana mwimagino kenge mafana la jana o polisi yene mna mwana mtiti wahe uo ne mruma hahe abidike onde mbirulo mikambendo hila ne mwana na shimeji wahe yabo mafana jo kamrindi hewe na mwishia intervention yangu benu nsutunga ndongoni mwambia uniza kansi nro zanongoza jiro sikwa jana limambie nukaya ikawajibu bo mafani yasihenda mbazi la tuka ujozi mlindao yenda mbilo kahotsa hemruma haho na shimeji wahe na nyinyo nsipia mke haruma amani ngebidio uhebanu wambe jau hata jau wambe kujao na jau kujafikiri jau hata zihise do ujobu labanu wene mruma hone na shimeji wahe mwenzani na mruma hebala sare weha tsumfukareza ulala bonsi ya tsulwe mbasiri ya toka na mbatriko ya wakaula zo haruma buteiza majamfu wadena ya mana mshwahe wona mri afungone mana mshwahe wakaula zo buteiza majamfu wadeza kaziwa za kamtao sabaye wandu wawadora mdoka bolt hunarungu asubiseyo mdansu mfukare nsunane za kamili mafanu hakane hikma hende hadaza lukumani waye izondrabo mafanu tsinde ya para nono mafanu kajahana numero ya nono mafanu ye kajinono wa mtsanala masihu ya para nono lukumani waye boyasa yafanya interrogatoire yahe na mafanu hamdunzisha wa majandarmu wa ili hamtoa bonze boyatsukanza yeye yaone hokango ndobo gari juu ye majandarmu wala wa escorte mafanu wa wasuli bo gari juu bonono ya sanjio gendarmerie ye manazi ngarwa hanjo gari niena nono wakofanya interrogatoire ila shaye ya habale mna mwana mtiti wa hahe huso gendarmerie hahanso wasaya hodahona wanidza wanriho majirani wamshishie yabwenge mafanendo lala ho gendarmerie jana yabwajo ka problem parce que wana he deja kwa jojo wangu afanya oje haukajo hansi zo mrumme afungwa hajo abesha shimejwa he mwanamshwa he mwanamshwa afungwa ya hajo ka ufanya o asawa traumatizewa wanrwa mjinga bo atawa zenongo kaziti nyangu ye famahe ya jomumilia ondo alo azali hakawa mufuti we sufe jihadi waondo alo salimani wa mhusu wajokandaye ngwa ole jamvo wenchi o asawa jonza wa romhono wa msaidie kwa tu subuta kwa nungu tsohura ngamu mnadhirione situation ya mafanu yongio plus que compliqué parce que atamri ya jonza mbemba hindu katu subuti yonde heli zenongo zilo salimani wallahi l'azim nemri ya nyumba he terror ya tulaihu
hata mwanadamu ya jwanza msikinie ya balembendwa mbweshe guto jwamba balange komplisa ukajao yebenge yabo ye situation yinu nga mwanzo mtendeni mla mwone mato mjue hele situation ama afani yinu vecu ani guenshi na mnaikao ya imani no sibra mafana jwamba nguleo mamahe kati hajwamba nguleo mbabahe kati hajwamba nguleo kokwahe kati shabu aondo wanduhuze wajoka wa otsi wangu wangu hakondo waloleo sha yengu ndo ya miledo wako wosedil mufutinga mwana weza ajiri uondo mwana nyambabahi wa mbaba mzima Ahmad Said Abdillahi na Abubakar Said Abdillahi gena wananya wazani la tije hakamba bahe mwayihu waonda wanisufe jihadi direct olandu zahe direct olatimri ato mputsu ajauke mji nono walando wanduhuze nonga mwana ukafanuho lwa yabo lwa nisufe jihadi hakalondele jeish noka jarongoa yawe mruo ingebidwa ko mori pia washinde wajue mafanungo enshi situation ndinile wo na ulezi utsomwangu wa hayeche mrumetsuo ya traumatizewa hata rambilo kataka uro hata ngabo zindu za yatsunikiwa izori zishia yiho wao wa mfunga wao akaba no lukumani ngujono kabalange intelligent shabanu ngabo ndo alona watso ujibiwa ne comportement wifanyao yinbo lukumani wao ndo warambi yao zenongo za mafanu zila riziju waraha ya video yano no jafanyiwa ukahasange haruma audition ya hao wa mkiai ho mwanketeyo umniko instruction umenaseyo karijajo uzamba kengere ndo zamba avant ambesezi jo kazubizi mtaharuma problem abode man nzoni mwambie ni kabla rahane ja dévoiler ça ukayabanu nyinyi wananyasi mlobani mambo kaya na mhensi mafanu yafanye yedo yahe mwana he ampe mrensi ho tsodamba jau bani ndem zidishao ça dépend urongo sheka karjamba tena abo karjazowa na mamjo mwambiane manarambana ridohamba bengeti ndizo ramba lewo engeti ndizo hajimba ya habanu ya zamba lewo engeti ndizo boltulemze yanzi halewo gamumlabioni ijoka ikana riski imafanu ajondwani mafanu hajoka hondwani ndongo juma zila imano noizo wa prepare yena lukumani wardiwa zifanya ambeseye bawa oti mungu zijoka zurudi zifanyishia shema na zafa mtoba ndaborazi denonse ebengenga mwadzoni mwambie nukabanu yeka mwambilo kamgala waju lwakosa hindu bakomori ngedidiyo ridohamba lwe mwandre geste simpaka de zamafanu haina mbandongo mkomorajo huishia mwananya wanzo yolwa mwananya wanzo yanlevewa mwananya wanzo aliswasumu mwananya wanzo afanywa jau yeka hazikome ya na zambi besa yeka wafanya shawa sawa julo wazifanya nane kaona nkili ngwajo rutaliwa rejei yeka uma mercenaire ngwajo zifanya shabo wa hansi haukazi nuzonde chefwa hao zila kumili izonda mbabalu kumani ila kumili ya urenda nai de yatsongeza zila za juhana baraka zijesa mkini karitu jo walo hamando langwa undabi simambia nukabala fanu hafu shabanu zefanu ngizo milioni na watsodo njia wao wangaliaze komanteri zitolo armaze video zinu no wanzi hao wafanye sondage yaho wakomori lo walo masatisfenezi ya mbabalu kumani no watso masatisfe nera jilono wakomori walondani no watso hondani ngwa johele ukabala wowo kwa jeba aboro no mbabalu kumani ya ulilwa barazani wakama jeshi yabo yare hata siso abonsi mnaijana akora mhono haruma kandu ya jusen kandu ya toshono de yamrene rangu ranyande yako mhufi ya shati jeishi ekutujwa ni madunga bonyonsi pia yabwe ya bakinge mrumweni ebenge Tanzania mwambie ninyi mdingwambo kamtsa yewe ngamtwemzaze wo no karitu tamraruma problem ça dépane heli mrajo jabana zamba sheka mraja denonse haone saze kweli izondo zanzo zamba taza sud ebenge zango zajiri jana gananzoni mhakikishe nukaya mafanu kajaka ya para nono izondrabo tumandrabo mafanu haparwa ni lukumani waye rango hawo haukanga mjoka rangwe semru mahe afungwa shimejua he afungwa ye mwanahe mtiti yaka afungwa ya wata ye numero ya mafanu ngio gendarmerie ngio na lukumani yende ya para mafanu ya distresse ya renge mnamane mtiti yaka zabo shaba ya mbala ya so gendarmerie riniki wa information ata jonjo gendarmerie ezazom para kartaziju shaho sahula ndora kaujoka balola lukumani waye de ya tsompara msisahula hata kajajo shampara ngene harara boya kenu sikungo atsingo parwa hende honduzila kajajo joputsua lesa ajiri yabo hindi senogozila zambishia
wakomori na mkena gamjokanga nina ankli ngambimao makalma haukabanu ngabo imani sisi ula hatu rempane ndushamba mhono ansujini mhono ansujini ishondusha finihwa wejobale mbandungo bweshwe jirani haungondo waone mwana nyuho hushifini habila batsina ujokabala ngabo ndubala basi yabo rihana kodiri kao soma ze message bahe message ya jana mafanu hawarejeze bali shako ajelewa wafanya amabala wareyishi na mafanu kwenda wahakikisho kaya yeza afanyihanda zila zamba no wenji sindoka hato wa vokali hende weshamru yende ifite ija ihonono dizo ya tswamba nono wizo bakomoto haukaya handani ngalishukuru Mwenyezi Mungu mara jana bwa yake mwana msho hatuwezi mundu pia na mweleza ni banu kati jowandu jina wajiua kati jowandu jina wala tsedira kati jowandu jina washirikio wa ansio Mwenyezi Mungu ambe subrane imani ngobe fuba juri wono dura intervention ya pia hatoka jumo tsore jebo nguju na honesa zonsi pia na ujini ka ufahari wa honesa ukema na hengu mono na enge harumarehma ila message fort yakanza wambie haukawa la mafano akanza wale zokaya izo wenji waziwa no soni mafano nezerehma wa mnikao izo mimzazahe ni mnikao nono kajelewa wakati ya mambo kamsona matserwa mtume ngamjokange harumarehma ngamumonoja unge furahano banali yo zilano no kwa jelewa bala mafano ngurambio haukela nganzo mdulo na hikma ulo na ilmu wemdu wavumbula ndongo za utume na uingu na ndongo fulani ezo ngoze lewoji toti doto kama fana kanzaelezo kaheni za jazila oha Mungu nane ni mwana au manango banwalio nge harma zerehema za Mungu haukaha dhulumiwa ila message kwa jelewa shango ubala ngwarengo hamabala kwa joka hamba njamona haukawa wesho anza wendi wakautsa hatsodo sisinda balabokaya njamona apula shishio njamona apula mbuwa balando bahanu wanzao ike hamange joka justifie yeni wanadamu wabanganyi na akili mloma konetu okazo lizondo kwa bwana wazalo mu season yeni nyika mdashida mweleo kaya hakika Mwenyezi Mungu lukumani huono ye kori ya hemana wola ngojua ukweli zafanyishiha mzazaha hekajamzishani hamba hamono hawonwe mwana hahe hata nonongu muzisoka mdu kadobo hamba ika wajibu nibuwe hamba heni mduleti tsona maiti shamimi sionwe maiti sionwe mwana hangu ngeya mwana hakika lukumani kujelewa kaya hutorendwa mjinga ni mafanu kahambao ne manahe ngujua wewe ngojuweza ajiri mkahu mparaja baindrongo haja hazamba ukahawonwe manahe yabo ninga mdidado mwambiani zila mwabatambe ngamtsingo humdenda daba na msamfungo wenji ngamumdulumuo yabo ikawajibu yaonese hedaraja ila ya mwenese nukabanata nyinyi ngani yabo kamtsina ankli paske kaye mwana haulaya habambwa rangu ho mwamulilia harudi haja hatolwa hahosiwa haruda bambwa habaliwa yabo wewe rarangu wenu wananyuho mwatsumuona ho kamiliteri awasa bala wafiti ya heheli fanu sisi karjaka yabo mafanu watakatina nimero za hatu owandu wa musa watakartu wa juata isimu nori tuambezo ya ajiria pia nezonde kweli itsambwe mbaire mwa isankadiwa rambiloke mashishio rambilokare mazebali hatsinzwa hafanywa jau yangani ye mwana wae hatorturewa kiasi otoshata haulwa hafu izo ila mana lukumani bwa komori yalona hamuna huzuni yatsingwanza atupriza nongozi badiliwa zitsambwe heli za ajiri daboko ngujoka yange wahandani harumwema kupable kawo ndo wafanya shetendwa ye manenge mdunge mrahafunge makini mruka dotsa hana mnayokaya ndongo zamba zihisa kazitina mshinzi wobula tena mruka dotsa hana mnayoreje hata mzazahe mwana wae ya sojaro ngo yambetsi ndizo vala ngoji naso wawe haukari mwambianu kazankli za hanyu mkazo aze galo wasanga omobiro shamanki hikma ishonde shatongeza mpote ya wenu siku mtojo maledu nendoleo so disona kwa hadismina na kamba fundu wangu Muhammad dobijuzi donc nganzonga ndi ankli ya hanyumba onuka yangala hakika nono woi nono yakahone sa juzuka ya fanu hakashumba ni wayeche hakautapala na abo yambaka bajaka mru yabo ngari joka fanu hafu nangebilio yesirikalire ngeze responsabilite za hayo yengala hakika wewe nono wa ngorudujo nge mafanu yambe contraire yazila wewe wahamba yabo ngala hakika
wa Komori banunga bandikao katina besoin dojibu haukangarelo wao kawa wandikao hata izo ambao kwa tuji amini na heni manadamu wa bondongo utuji amini woketina manaba jemro jina kensado mabandongo hakabundude bulatso wakati sharanzari wambie ukaya ye diskuru ya mafanu ya kahonesa ye fierte ya heokaya ye manaha dhulumiwa na engu aminu kaya ngebo mguju haukaya ye manahe haulwaya na hena mriarola hitwa uwahafu shahidi yabo mru islamu yeukane imani kabwe fubaju hadwe himida Mwenyezi Mungu yezaka dwabili do humrongozani heki nyume ya mwambie ne heli ye maiti ya joda honi batino kamelewa nando hamba ukaye kahendo shindoni haukale swala lila ngilo na vole mbili ngilo na tafsiri mbili ya tafsiri ya handani de sitara ya hone soka ya kelke swa benge kamjandri hamba ambezila yetside ya Johar Mohamed ya dwambe zwe manahe ya rendo kajamba ruka na hamba ngazambao waona waishia waambiwa shama fanuka jakane volonté wala kajajo paro kane volonté wala heheli ya hemalezi ya hahe no wanru wa mzaya no mahala ya alaya na ula utulivu wa hahe no binadamu wa hahe no wanru wa mlola walowo na ya wanifumbe mruma hahe nano wa mzingiza wanauma hahe no anana kajajo paro puse wa hata ya heharma media ya mbeze nongo ya una nemana hahe yo impossible nono wa hazamba ukaya ranumi timtsaha handani timrume mwana hangu yaje rifanya interview haharaya yabontu na ukama fanywe kadolewa namna ya joreje ikado abilia je otsahe mrongo edabo ya unrani dazi wakati ya bida rongo kaja rongoa abaze nongoze ndono tsaha namna indwajina ya upoleza abodo bahanu ya jorongoa no seke hakanzamo ne senukaya yekaye yehendo shindoni hahuluye mfi haibamba ileda mwitinone wanraonesho abalia yositara yokaya yetsinde ya johuja mbeze nongozahe mwana ahe benge mtsoma bayambe ijomkini hambe mtsuzamba na yonde inji yezakalwabili hakanzao ne seheli mwabambe mwana ahe ndodahon ilande mana yarenge kusudi yambe ukaya yeubamba yarudi yavumbane damu yaonese ukaya muwe mwana ahe damu ikaunona ngamjwao kadara yotide ya jozi ya damu yodo mana avumbwa sashe boma feke mwendema tafsiri ya video ya mafanu ya kahumrongozani ukabala harambia pia watino kamwelewa esa azoye habaki harumwe toa ya nusu ya izo ya kubala jembe shahareleza pia ukemana hahe habambwa sak hojabala ile damu izi yetise harumwa zedara yawe kaba rohadamu yawe mwana hodwa ya ukamruka dola lehifa yekaka rohadamu ikahomba zindwa jinanga jo mhunda shasinga tafsiro makaulu hakola manadamu ya amino wingu ye namna ya kaujibu jana ulati uhara no ulati uhara haukenge uharata kajajo jakense na nono hajokare mani ni malezi ranguhula hauhaka na problemu zimhundura ngonziani ulamru mshesha ulati mrumme yafungwa ye mrumme yalona wana watso washashi yanzoya walela eche eyaka mhono abili wa ya henda hanzi azitsonyangu oabidi wa mwimili watso mwimili ale waka walo madwi wa haye gamfikuru kazonyangu c'est pas n'importe qui ya joshinda hunre ya courage yo jabala kensambe ndongo amada zila yebenge ya boranza mwambie nyinyi mtsohelewa ndoba numamba ukamtsidwa jamwe njeza karitso njeza ye mwanamshwa hatua ye izo yaonesa jana rasari aminu kaya ye imani ngiyo koifubani hahe izorombo Mwenyezi Mungu ya shibri na subirie hata wakati bazi nupia zouliwa shama fanwa sahamba imanahe muwa mumta harmasaki mzieda mwitisi harmazedara mumbweshea mafanu hamba ukaitide ajotowaze ndongo zahe mwana hazire bonze nabo tukakarituzi jua zenogora zamba banu pia zilande zarendeha Lukmani ngawe na ankile kakutina ankila bongo jinaso shama iti yaone hanuanroaili tindo hao wakomosa do wamua rangu haukaye mgazi jako rongo hambokaya mruka furaye ja zamba yabo zisa zamba haukowa muwa zamba uamuwa wa zamba yeheli Lukmani mauwe manawola zitso hamba no wandu makabazima makahumroa hitwa uwandu wako jazila wensuila wiyo yensufani atsofa wiyo yandi somba apulwe mashishiyo are mahindwa sankadwe mbuwa hapulwe manyo
hapulweso shauso hatulwa hindrodi ngoni zila pia ritso zamba rahata ye maiti ya jawasuli salimani na zenongo zilazilawa ambando na mwendema uowa mwapawa uwe ninawo na mwende bazila zitsola wa rahata jaja salimani homala yoliliwa yezo ajiri pia izo yarendwa rango garini zenongo izo pia zilawa enga mjoka hanza mwambe kamjoka hanza mwambo kala bwemeti asuli salimani rahaya jasuli salimani wakati nono yakafanya interview masihu yambe ukayana fanu ye kambuka jarongo wabalaba pale hahara urongo wafanywa jau valari sari joze eko hale ukafanu hafu gebaina safa wal marwa ani hasange huwe hajihu nasiri sari jua haukaka vatsi mbandrongo mambawo ritso jua ho gendarmerulo iho sodo taze jile controbal sharudu tsahe na kaske za moto hauzi jo kanziro rudu totswan e manamba baho kajare mahunu share mahunu yabo namjuokaya kamnaula la ampe no ekani ma mercenaire ngani na ma mercenaire komori wambili yawani almurado atingojo komndani zila wako anaula hule wawotsoka ona nyoka wajaya ezifuba do mana warambi yao yani tijojo ajoka ya mafanugo gendarmerie ngujana wojioni yeti jojo ka escortwa ni majeshi maili jata bogari juafani yeti jojo bala mwana mtiti na mi hata miti do hadisi minae miti na ondwa ni information zai na miti zijwa shando wakati anjo gendarmerie emana natu katifanyaze posto ndingo fanya njaka ujojoko jazimhure njaka anza na avance ndongo ya tijotambishwa iho jumweza ajiri ebenge yabo kanza rimwambie nukaya zelongo zinu na mke hashiri baba nukaritsuteza banuri sarinji ya harumwa kodo ya watu na mamercenaire wanzo warengensi werende nai warendoa nasho atunai walona makomplisi ka wangu wanzombe nruale shaimba bioka tunova mrupambu no haina ndongo watu joji wazunde mana mshoaho ngamu mnadhirioni kazi joji wazunde mndu ye mwana wa nono izonrabo kajakaya ho mahala o wandu wako hose mfu kajaone mfu zonrabo kajaone maiti yafanu hakoma zihoni ba hama wandu wenji wako mazihoni shata ye kajawona ye maiti nangamona unono hatojorenga izorarangu ya unoka ye mruja mafanu ikawa ba haikobidike benimani wa hangu mana hangu wondo yakamana nyawafanu wondo yabirabi dado haende mjamba habari ye joana shawahe habari ye rendaje ikemide wondo na himeni kubali nifanye zinu hofungwa ye mzaze wa hemanzani wa hema na hangu yabo hamba irumbi na imani shilawa yode mane kauramba banu minja janjibu nsina namna yodo jibu andre hadi haukaya we bidio loka banabe kaga bomri abidiare je imafa no ado mjo habari wonde mana hangu hapwe mwana hahe shende atsahe mafano arongo shaka japwe mwana hahe yamnikana rali jana babwe shama afana ndole mbendu yale bangari jwawe hela ndo abano ulezi we yake mana nyuho de yakabwe yakahumbililia ngutsa ho mafano shaja mrabisi bahibo za tujiri hende haka uparwa ni lukumani yaje yakaze etaji haukela ndetaji zori mwambia ono ebenge yatsi jihadaye wala tsambe wa komori ndrabo yetsinde ya para mafanu yekana numero ya mafanu yekana tambandongo ya mafanu shawola lukumani wa azali waye de ya tsopara nono boya sayani kama mafanu za instruction mafanu hakaumiza no yavukishe mrumme na shimejiwahe ukaondo andruwa wambakishia wambirili yao ili ati junra echeno wana wonsi pia waeche na mana yambala abo shaba hujaho gendarmerie engamono kabo karjala binadamu ya mtito msikini ya mruma mona bala mwana mtiti shaba mwana mtitu hamo yambala shaba je mjemu mrendezila na mwana wa mahakume mamfunga ubinadamu la wabwa komori ya izori tizambeje mana mtwanzana mbeza barindi gujori swamisha ni jozi shari zijuangarjo jarambe omuhimu karna hedara msaha dona mbandongo karna humtambisha obano aliona tsovuka yake makin haukaboro no walona yeho mjini watsobulu awendo hao wamlaulia watsojoka jirani ya joya mbambendro hala watsojoka mri ya joya msikinia izopia hama pitikili watilwa wadono wanjao hama afanu no wala wao kojwa basiri lo hule na ke makin obano alio shahe ni zijohu jaza hudailia ngari johamba umnyezi mga jalalo bango johamba ebenge kwezi wa komodo no hafanya posto si kwa leo hamba ukayanga bajoko bafanya interview ya bili ya mafanu harulahe yabo joni hamba haifanya heni wanzo nende yatsa hema mafanu ba haifanya
ngamu mnadhirioni banu kanga mtoreyo na tsinda ya yeche ye journalist Jos Butambe ngene interview ya William Mafan badala ya hezajiri juzi ya kahela zifanye haujisakrifie mrumahe na shimejiwahe wa rohe ya jojo ahunda mruora ndaziwe nae sekie normal kabati mru tujolwa hizo yo wana hinga joka ujerwani do wala tsimdulo na mana mtima tsimdulo na nali tsimdulo na nararu ngamjihisiyo jemdu yando jimeta la place ya mrumsha maduo owabidi wambiri lelo wa mtuwa walondo kinyume walo hamanga drama de madui akaza no gozaka umura wanruwa jawrongoa no kwa jarongo wanruwa jawzizia no kwa jazizia wondo abidi wanenizo no kwa jawananizo shade kinyuma tabango yabo wadotundo wendo ne ujo mafaninga harma situation zero ba Komori woyimri ya ulili warbiarengwa otage ye conscience yahe ne physique yahe manawata hodisa ge harma lupu ge na wana ngwanzonde likolima udojoka msiraba do na opiando ngumaha tolwa gardwa wala werewe hala wa mrindi hizo pia ba Komori nganzo mzelewe basingani mambio nukaya kabajafanya interview ya William Mafani zondabu ke jafanyishi haokea jo itongeza ifanyishe lukumani na mtu amini kangwa nzonde wa muwe na wende wa muwe kangwa nzonde wa muwe shaha jimba ya rongowa tifanya posto zenongozilazi kale haka wajafanya interview na asiha zitsorulo nilo hajihu gari shukuri yao uwenji hau washashi waloetifaki hausaidia heni babahani waloma na Mkomori utabiho ko johambe mana mshatu oyi ilia hundeze haki zahe za kibinadamu ya Jojo Buraia lesu ala linlizi lwadingo hii wata hashauri jindwa jina la wasuli nembana inu shawa bwahinga mumnikoni nadhiri ya ukaya kawajafanyi hanamiti tore ya nono na towe video bamjozi ya tina urongo abantisela na towe video ezazweka wafanya video jana wakupe ngarjojo kawe ya jana sheka mafanu kajarongo wa usiku wa lewo izondabu ebenge abokozi wa Komori kanza jeri makinisheni bandi mwambie nukaya ngasi haruma situation don zero hauke situation ya rihunda ketsi nyangu haukati mabiani bwa Komori ngabandu alobanu wabiro wambo kayana wana wazali wa somo otso kama konetu lewe inu tsoye uloho polisi ya gendarmu ngwanzo yarete wanduwaye yapwe wandu arete ardawa dungende wareto wandu kazina wisiza yabo shangu joaye hajaha hawankete waye yardi tsena ya wawe wafe waye yardi ya towe instruction pia waye uombi kaunge na galo yahe speciali ya juwa oze nongozi mjiri yao nezito mjiri shabangwanzake ofisi ya police judiciaire abahangwanzake ndondo wetsaha brigade de recherche ngwanzake iyo abangwanzake mahala fulani woibahe yalo harume administration lo SGG ngwanzo ikehe ni ndongozo nsipia zijiruarme gouvernement yabonge bido ya zifanye yanjarme place ya ministre Ledima mumone do hobo directeur fulani yende ya toze beiza ze nyishuru yende hula ani wanawaza alinyi mwamba wasoma na wajawara mbesho wasoma hakakar japaro nejezi kena ukiriba ke waziri wa habari fulani twanza wende wanzondo wafanye plasa directori fulani wende wanzondo wafanye hazard ministri fulani wende wanzondo wafanye hazard heni baba hanu fatihungu twanza ende afanye anyi nyibwana Adamu wa Komori engema na Adamu yetso shinda zedongo pia afanya yeche engabo ndongo za joparo realiza hu duniani yewundo be mwanadamu tsingojwaze ndongozo nsipia sanzima yabondo bahane jazi nila lao hamda mtsoelo anyi wa Komori ukangarjoka ufanai nando kubalu kafati huu ngwanza afanye kontabilite ya jerendongo fulani yendo hema jiambe ya jehunu ya rende ya sehula heye wanrajobo nsiju ya hojiwa yeye yende hula afanye zila azino azisomo sanda hii bokwata Daniel Bandarie ulone doktora no katsato joka maîtrise wa zenongo pia ye Joseph Fatihu julo ni vwahi olange na mrende bank central sibebe sicha na obi yafanye examen data kajahunda woijeishiwa ya kabushi na ataze diplome ngabo ya tu valide yenga mtingo joja rendwa maveke ce qui est normal nana meka mbabango mjombangu ngo pouvoir bada teto jonkini hata nike waziri eyongo no so tafsiri ndi humedi msediaru da darajendi yekaja ka waziri mara na mara izoti des zones sont ancli na ilmu ebenge karna ubalo akifeke bonsi jubana yekanyi ni opposition kamjadungi abanu majuha majitam kama waone saubazima wa Komori ba waone sazin ngamu mnadhirioni wana wanungu ajojahaze jahazi ya Komori ngejo zama na nyibana shai jo wakati wa ujuwa kaya mweleweze fai ebenge kwezi njakanza ni melange debaleo
so kanzani bakari mwe deba inu ya husiana na mwana wazali Lukuman mambo kazi intimidation ya zifanyao mwana mshwa hatumsalima ni mafanu zenongo zinu zisazwa suli daraja zekoli zibenuha na heni mrutsi na problem ya kadoka na harara inji yebanu harara yokana ngo wanzo zenongo zinu zitujule za jirindi nizo sazijulo do bank central voilà do bank central atanga mjuo hata mimi ngamjue mru yakaya mwambia fatihu yakanza fatihu arengwa yamnikafanya examen fatihu ya tu valide wallahi alazim yemrani mjuo why hani parana mbia wa bwana wote na umvumbua hanambia wayo kaya fatihu la haja hakanzare ngo bank central timnikat jamba dossier ndini ya itrete kajashinda sambaka na ujoba kibana ye mwanamume olanga bwa soma na ibushini mtsobo nensu yakauronge yakofanya interview la Lukuman ye heli yakugagana ndina tsona ba maîtrise badionde hali ye mwanamshe ko jo ambaye zo arendao galizijuao zenogazi fanywa mare daho yaliyo wonsi pia ulamsomo wa johe ye komorika rjajo asuliba na kamba bahe ya wazaya le atojokate ndari jusa ebenge hautsahansi shanje suje tinjaru masiasa ku tskahanzani mwambie nukaya na mtafaddal mwelewo kaya yensia haturu wasuli hal madaraja ketsina namna odoni ke importance waandika ngwanzo wa jinende majurnality watio sharika hanzari mwambie nukaya zenogoza hunda mafanu izondra abonono katsina hata mba pouvoir ya ushindatsa mafanu binafsi ya mabendo ngo yarende izondra abo embabioti mwambia neza ajiri na mdema adunge video yangu ino debut rimwambie nukaya na mstahamili mkera videni zijohu jarekande dossier yim rekazi ndo ajisinga rjo uzamba haukezo litsahonga nzoze kweli zibenuhe Lukumani ya leo kangure ndo nai na urenda nai kaudumu ngabo namna ya usiku ngamu mnadhirion ukangabo usiku anawanu ngwa jo uona daraja juma izo wawaza wa jozi uona ebenge kwezi jakanza njenke mle sikanza njen mwambene zajiri mwambie nine zijirio nimwambie nukaizondrabo kabajafanya interview ya mafanu leo kaba na ufanya interview ya mafanu nungujokana mumnono ekangwa nzo wende wa mkaze bahanu na watsohenda wafanye zo adingo fanya yo amri ya Mungu heni mru akazwenso ae shaka batsi mru jofanya mru marisi zabantsena ekano no kwanza adunge arme hazari ya udofanywa na ndongo hene serikali yo aferi ya hae shangar joko anasho hatu no ananyasi kwa na urendo abesheyo harmandongo hamada zinu haina rijojwa sitso haram ebenge abo kwezi watukufu gamkazo banunsi kemleha ku lati sasrenge wakati na homba Mwenyezi Mungu ike njarongo wa hauziro nitsaiswama haufungwa mafanu no ananya neze fami nimwambie nukaika wajibu njeni mabenize kweli za ajiri rangu jana rangu juzi hateje honde leo nimwambie nukaya ngasi an observation ngasi de près ngaridunga ozendo ngoti jwamba zinji shansi na wajibu kwa katika uti shangar jozi yabanu jerejera wakati wasaya wa ma'ala rasulu illa al-balaghul mubin yabata mpakanda abo ngarjohona na khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na mpartage video hii marhaba.